yade babesom se awia prem to bre akan kase de obetie bi ene se otope baako ye wo NPP amanyoko no mu edi susu bi atumpenfo anim se wo mo san ko wala nchamaten na wo mbetumi na kasa amana dwen asansesa wo wura nya ho tamakuro nso se na nado danko akufu adonya okoro no na wonya ne nioma yie aba beto dwa se inflation rate no apeja abafom sanso ana aya owura atachia wasinkwafo bi igbo ni gumbe na onu kura oya boxer ti obebo makuturuku na babi o makwa akoto no NPP amanyoko no emmabi eni adwadifo bia ka bom ayoye kire etia sodro abanka tipani abusuan sam na foforo ka ho na wie ye de ba besom wo ma ye faseda Emma Rich Electricals Marsha Beauty and Training Center fame kofata moto sunsu mesika na wie ka hye nso nyame bu amemene da eye hin mebosumi ya ne da etoso dunan show down work bekoso e wa achim odan ene ni important ya na wakaya hye nso afi nso Ahenkan FM ye be free breast screening e dia ma emma ye ni Jubilee Hospital di achi wo Facebook live oba hwe Ahenkan 93.3 FM for adwen kira to no ye be kenkan ama ofefe anasa 0533 898915 0533898915 text message and a WhatsApp and also baby ade befa bia no ye be kenkan amon akenkan fo beti enka wie ye me kwaku anin kusi bodumene afia ampofo wa afi sam ni kiremu anin fiti ase eni Ahenkan FM what wasum encha ye bia bosumi atwa mu ena owura bakwa na ohwe adwadie ani fididwuma so trade and industry minister ewo nanado amemoye mu ode krata babontin se onya adwuma ni biem anche ena ode baba tu dwa se opeso opre NPP amanyoko no na obetu franka ema amanyoko no enu nti wafirase ebono nto a ehini mebusumi yai asine eba besimu no ena odumnyafo yide krata na ansamtwofo nhye mu hyehyɛ so de ode tu dwa ne se NPP party no watwe no ho afrim onunyafo alankodwo tramaten eno no na eno nam so amansansem bebre abugba afrim atete asim amamanfo bebre na de nsem atodwa akasa fa ho akere wo madwen na nu yai ena emperifo do mi so de baba tudwa se an wate no onte okwa onko na owo NPP mu no ento ofrim na ento osi ohyemu so enhyama ensema nkasa nkrofo ka majority leader onunyafo se eche mensa bonsu osanso eyamrahye bidwani ewo soame abeto ampeso aso ewo santimantemu oso ne de watena sidin ahunu se onunyafo alanchamate wo NPP party nimu a ebeboa pa ento no fiti so otwe no hui waye din te se sabi konfo repetitakrem waye din no nkasa na afidu aba be kasa atena dwen ono de na dwen ncha ne se oso owura alanchamate yeka atope ya ekuta NPP amanyoko no mu wama eboa ma NPP amanyoko ni gina pintin te se pila no onunyafo alankodwo tramatinka ho bi enti se ne papa ne si bibi nti bibi koso party mu na enkoye ma no ana ekotia no na ne sanso nti ema na somdwe ne fa ho die endi mu die a otwe no ho na so atwe no ani kwanse ebose ewriri ti se die di adanse wa so dem eni kwanse yesa na mom owura chemensa bonsu se ono nko de enkosre NPP akandifo ne se womun santu safre owura lanchamaten na omone ne ntenase na womone ne nkasa na ogidi se so yesa obetumi asade ne ntoma abebo NPP amanyoko na no Mene yen national chairman we bring komo on cafe ni no ara no the central part ono as a general secretary but ono titu anka omo he na omo engage plan ni hon komo ya emane fixing no yen se e be mu ni be kai na nyama party no maybe it is when you say achia muye say the boy na de but it is still possible to talk along to come back. But you said the same period, this is only a madman who cannot change his mind. Any decision that is taken by any human being cannot be eternally sacrosanct. Obetini asasa again. Nti nyane gidie. Nti the gidi say kita gidie no mayiwa. Onumnyafo se chairman sabonsu. Okọ Ghana mrahye bedefia. NPP mrahye bedefia fo wo ni na ono ena de omano se banu dani majority leader. Okọ asantemantemu a oye oswafo anase mrahye bedani ewo swami. Afi uba Ghana mrahye bedefia nso a oswafo hwe ama mrahye bedefia ntutuye so Minister for Parliamentary Affairs
nene ena motiye Jenkwa yanim na yegusu agina New Patriotic Party ene pepi amanyokuo no emu owura ba kwa wodi amanyokuo ni muntinti man pa de aka ampanifu a MPP amanyokuo na esi wo musra so mkwafa ba ya waka ho ebi ya sese ye ka sei kura so no wasanso ye member the Ghana Today Coalition of Statesmen enti ye ba me Ghana ha sei ene ampanifu atopa wa maboa Ghana kura nkwoso papa yi kwa ho bi eye Dr. Nyahonya Hotamaklo wodi atudwa ya wo ba mane echem se mprempre se obi ti honu wose Ghana kwa nanim obi ti honu wose o Ghana de emuje o Ghana emu ayada pa economy no ayire sa kwa bi tedua o na se nipa kro na wose ye twa na sum na nani so tete no se oni akro no te ho na wo keka o Ghana de sese de o Ghana chambro chire Ghana o Ghana ya da se oni anu yensenso bokiti baako ni ehwiangu ne so ni efefe na ni asese bibia ya okay a wa ya okay a esanse ono ba bia wote ene se ne wakwadre awa manyosem wono wahunu se Ghana yare pa Ghana siyase ya de Ghana toto yade bi wanka HIV esanse HIV ase ne ko de pa sabi pepe na wo hwese ne na Ghana umunyina susu yese ka Ghana beye na ene atetia pansam se ko ntebe na wiewie sam akunu adua awrade ya na niyam jene pram Dr. Nyahonya Hotamaklo etwa ne nsam so kirechemu de enti abokasa na wo sesei utwa wani kuru ashwa man Ghana ni ntoni ni zigizaga mu a keta ahye proye dwurum kankan ho eya froyen eya doko yensa nokomoa anu nti an wo kasa no na wose wo man bia corruption wo muntimi ntusu sa no sa wo man enyi edane Apollo Hike man Apollo Hike ana tepua ubahu se oman no ntimi nyi nkwana nim debia aso ono aso onyi ne honjaja anu nti an wo kasa no se corruption no abaya corruption no nyade ebetimi atu ase nanso nkofo buo no mo de corruption to wa mabeti aka honsam kan so yaba no yaba behwema corruption ya tu ase na nado dankwa akufuado na di mu ntenteman His Excellency na nado dankwa akufuado Ghana mampani Dr. Nyahonya Hotamaklo chese na nado dankwa akufuado sania waka corruption sam ya waka so oba betusu sa no anu amode dai kra wo mani je papa nanso na nado ba ye everade ele banjo sese kra de corruption no ekonanim wa masesei enkofo wa ba mu a edi Ghana sika enyafo no etan na ehu anu nti mprempre wo se na nado dankwa akufuado se wada wo nyane no se ensusu obi nsunsun de ne na maduro so a ene ya mampaye esansensem na nado dankwa akufuado kan fa corruption ho no enya no bi ano no ehuno watoa ne nsam so bia no wa ba mane ekirem se yanhwe yie na corruption no yentusu sa na nado dankwa akufuado tratra ne to so akato na abro na mamu akwawie yo na yase adidida na ye adidi prako de anye enti gidin papa to yase dimpa so yase ahonya enu nti ompre edin papa nto na chise ne be ya obakọ kura poso te se papa kufuo so wani so kana fo boni din papa enti ompe din papa nto se ne be ya okọ na homigia mu a Ghana fo betimi anya bibi papa e de asusu no na se ye de corruption e be susu wo de emu awram woto ane nsam so bia mu na nokura mu ho wo kirekire mu se ebranso sempanifo cha datna se no mo pensu su dua ene akwani asa hodro bi so metimi de corruption afa so se yanhwe ne yantu corruption ase daku kura ene na Ghana ye wo mu ano no chese ye nya ye biam ye fombo eno no
And look at how this country that we fought and toiled for to have this democracy restored is being destroyed through personal interest. To tell you plainly, if the corruption among the political class is not tackled, then we will be in trouble, and a very big trouble. As a founding member of the New Patriotic Party, I am worried over how leading figures in the ruling party's presidential primaries are now publicly confessing these acts of corruption with accusations of siphoning of public money and the coffers. Nipa wutini kai abano sa ani pipi amanyo kwa omo muso mu peja ya waka ho bi founding member papa na wase wono on betena fie mankwadanwe nanka na daachi bi ebusa se nankarefo no ankwadan no ade omonsa be cheche no so se papa nyaho ka ho bi da bintu o kasa se de be ya yenko kan no enka wonti doctor nyaho tamaklo ene yetene nka no abanku tabuo ni panipa wo oman mu ya wo mo na sagane ye ko yanim ye san ya chi we peja we tiba from wo mo na busa konta ni na ema aban panyin oda wo ma no e yo benfo Samuel Kobina anim nyame adom sadia awode ade to nuoma mu oman mu no eswate abafom na ocha se September busumi ya mu no enuoma abeba abafom pa papa ose na inflation no eno no gina ohom chichemu aduanan akiripo baako 40.1%, atiaba 38.1%, ohom chichemu aduasan wotwe akiripo baako owurei eto anensam so na ocha se die yedi ani die ndi na no eso atete na no na oba ba mu chechemu ti se de atakoko cha se na August bosumini mu no na enyoma gina 51.9% inflation no na enena 51.9% enuane ayedidie no die na oka no na osi impempen die September yi atiaba bedu ohomutichemu aduanan kono akiripo 9 49.4%, ena osi die ndi nso na egina ohomutichemu aduasa akiripo enkono 30.9%, eno nso atiaba 29.3%. ewo August busumi abesi September busumi yemu owura obenfo Samuel Kobina anim to anensam so ena ocha say afi nuama Ghana anum say yankasa yeye no de yaye produce ewo mem no eno nso na egina hom chichemu aduasan kron achipon kron 39.9%, atiaba hom chichemu aduasan so achipon miensa 37.3%, ena say ebiem de yedi yankra fri omemu yedi fri obi man so ba no so eno nso sa eso atete kra entonimnyafo obenfo Samuel Kobina anim chirema inflation no eso ate beye ohom chichemu mienu ene achire ya eyasemde. The month of September 2023, annual rate of inflation stood at 38.1%, indicating a 2.0 percentage slowdown in the rate of inflation. Despite the slowdown in the rate of inflation, prices of goods and services in Ghana continue to increase, as relative to September 2022, prices of goods and services overall have gone up by 38.1% between September 2022 and September 2023. Owura anim Kobina ena motene no na osan to aso eka biem se enyoma atete aba for eye sikasema atiaba for inflation no ehwen aba from gra eno no se ba for enyoma bo enye tarisa nemum epegya kosrope na ade bi eton wo Ghana se de yedi ene de endi na eno so bo apegya kosro nti se inflation so tepe eyasemde obenfo Samuel Kobina anim oya aban ko ntabuo panini edi tudwa sanche mu se sanema wani na no yemfa aseda ayeyi ene ntontom koma Bank of Ghana Ghana ni na sika korabia batan bioji wo mu na atunya totonoma ama nei inflation no ehwan aba from sano. The reason why we put in tight monetary policies is to ensure that we keep inflation rates close to the target that we all have set as a country. And from the presentations that we've been doing, one can only hypothetically say that it's possible that this is what is driving it. For instance, in the month of September 2023, we continue to see a sharper decline in the prices, in the inflation rate of imported items. So relating that to our exchange rate, relating that to other macroeconomic variables, one can hypothetically say that tightening of the monetary policy is what is contributing to it. Obenfo Samuel Kobina anim
aban mprempren otisu panyini po obu akontama no ono ene tu adwumakoni na ano yendi dwan na afa yenko yanim Rich Electricals wonom aya pabnefo ya eba no light ho ade bia wo mutunton bi enu ntimisra wa say POP light, corner light, ring light, wall light, solar ne de enye solar, switch chese type bia wire ye de wire dem ni nyina wo mutunton bi plugs any socket ne de keka ho extension boards enu nti se wo pe bi ato a na mpatam ha wo twani a Rich Electricals ena wo se wo kro na eba no fan so a wonum tunton bi ceiling fan idi adebo ewiemu na papa bomframen ketwa adantamu ne tenten no blade tenten blade nketwa ene blade adantamu nyina omo wo bi enu nti ya no wakwa akoto bi yase ye wo solar fan so ho enu nti mesrewa tobi na unsu yusu na nya homeka e wo dem ho hia untimi kura mo adwuma Odimi mo adwuma nti to fan ni bi bo ho na bo adwuma na empraprechire kama mesra wo pe bi ato a ana wo pe enwema mbubo so nyina to ana ubusa se Rich Electricals for wa hia wonom ewo odan estate omo be wo green pharmacy enu nti frɛ pusu homa no 0591 651 688 0591 651 688 and 0241 666508 0241 666508 nani wa mtutu nko wa mso omu free fixing ti say ya de be on be kwa akoye no fine free akọ fixe de ama enti hye nso Marshall Beauty and Training Center so emai ye secret nyina ne ho ahofa ni begina brane a eye Marshall ho ti kobo oti box braid knotless cornrow rasta gel tying wigs and so nya wig bia na wig utibi sha wigs the wig is wig ope the wig is wig ni bia eye Marshall Beauty and Training Center ho na soko front hey any closure ya enese mi hu bi kra o madam Marshall status a wa bokon ro said ya mema boy ya medi mi nwia boy ya bo bi che ti wo ya na wa fa hye na ona wo sen nti mesra wo bogafo ni bia batan boga ma no bia batan pa mesra mu amunko madam Marshall ho na monko je mo wig na mfanya package nko abroche de se ho ye busy pa unya ya na wa hye na ona wo sen no ena ma prema afo no first ne ka prema ni azie prema ni dia ni on ochinchin dabi ena dia prema afo ne ma o mo pe life mu ye neat enti wo ye prema ni aye neat ya wo adwen de se o me bo life what ya say prema ni bi kura woku ma prema afo no wo ye prema ni a anware a obi beji o enti wo prema ni a kwa na madam Marshall wa pa prema afo pa jojo chabi kama eche ni bi wa hye wa obeka se wa wutiri hwi a wabo enso na ye che wig enti da wig is wig no monko jibi afi eba na nimu no nso a wo be ye program wedding engagement ana wo ko birthday photo shooter kono kokotubi na ade wanim sako osime wedding sako metu me bedi obi be kwa Marshall wa kotwitwi bia ba baji aboso wo program asem wa ko hye dem asu enti kwa ne kotwi makeup ni bi de wo pese wo de ye bia ba bia de ko bi o hwe ho obusa wo kwa he no wa ye hu makeup e de ama pedicure ni manicure wo ye wo na mro mu nanti wo papa se tatai wo betwia ma bekekasi se nyankopon ye so wo keka no mpetu ato ayen wo do beka wo nanti yi na papa do beka to e ma aye fine o nails yi be hyehye ne kam twitwa mowre no hye ne nails kama emfa emati manyo system no se efiri ho na Marshall nti
mesra wo a wo pe ensanu dwuma sua na de mbo so ani gye ho akọ na kwasua na na mama na enche no mo keka no mo kyerɛw enche no mo keka no mo enti ko na kwapensa no dwuma kura na wonso omo keka ka bia kyerɛw mo na ye kama draw store na kyerɛ kwan ewo achem odan community nursing training school kwan ne so ena behu no mesra bibia ni apusu homa no 0208 309 581 0208 309 581 and 0244 171667 0244171667. Kofata Motors Ahenkan mo town trotro drivers mo adwuma free odan ko asenema so akroso mo adwuma free odan ekọ odan kwanta benase ofoasa irebia mentia banka sokota no maabo mo adwuma free odan ekọ awisa de nchenso akwati kromo fodi krom mo adwuma free odan ekọ mofram otopa engrogro do atwa odan ho ahya nina empotam yanum sei ekọ nkro nkitom no ya kwan de bebre na anye ende nyame no nkoni bebre na anye enti se winji enya stronger de bia utwika na abomena na udi atem atem die bebrebe nsanye enti de betwa watem die bebrebe no so ebeti wabufo no so ebe mo asomadwo no aya dwuma aye niye enya sika ye no eye Kofata Motors die ntam se Kofata Motors no say the whole Ghana ye ka wo meton engines a eye correct one ye the free factory main one aba nan border forma eye Kofata Motors car so de eno ne engine enti wanim butu nsuom tintim morete se de otwa tete na tu bottom sikato engine patukan mu na wasum ndwo na fi tisika ne guo yadwuma guo wanim na waso no watene wam ezanza engine no to sika ne mu a mpo enye na nhuma be frizu enti ejan sepentin Kofata Motors na kate and American former car owners and drivers ni na semon kotomu engine and spare part enfrio Opel V8 engines, Ebuso, Nissan, Sonata, Toyota, Hyundai, car bia engine and spare part no okwa abuso kan Kofata Motors obenye bi ato wadaro mabibia ni na woncha safre ana bibia ni na peso obisa mansa fra 0302 689 another 689 0302 689 another 689 oni Kofata Motors achimbo ntodi ase de hye endi nsawoso showdown walk eba so memenda we ya October 14 2023 enti de edawon se yesi ade hye bia wo akim swadro achiase asenema so akroso ene ofuansa yirebi ene odan mo obi anyi ne humfri showdown walk we mu onimnya for Canada Japan ene mpenfo twetwo robe yi omuti wo de odo be dom na wo man nante abom a nante ni din e de showdown walk ba so e wo dan ene ni mpotam ya nina enti enkura odro ni mansina atwa dan wa hia no wom nina e hia na nante no ahyehye so wom be frase wo dan mia odro bia nante a baby on ba ko hia na mpenfo de omanu din sam atudwa Old Town Public Park ho na showdown walk no be ba ko bone po e wo dan ene ni mpotam enti mimenda be ya yesu obi anfa no hunjimu bi showdown walk me pa cho sa ope wo ma chance die ni bi ebi o mata ade wo mo che wo mo band ade bia ana bibia ni na pese o tia se yi a fresh showdown walk wo ma ekeka nyuma sia ni e wo dan ni potem na ne o mo ending sa so 0546 471 921 0546 471 921 bra na be hia odumnyafo Kennedy akompre kwa Japan nankasa e wachem oda memeneda free screening ye na enim se bosumi wei eye nofo bosumi nofo chese ehunhia papa na esombuma nipa bia akwada o penyinu esombuma no eno na chese so asombu nti eni kwanse edi wa agro bebri eno nti ya de bosumi mu a asi wo se nofo ye mfa nhwe se ebia kokram wo nofum ana ebi pese ba odi eye enkaibo aye bo afa nofo kokrama eye ebetom no ye bo hu dewuru eno nam so man Ahenkan FM ye ne Jubilee Hospital aka boma nyame boa October bosome ne da etoso adununso 27th October ye hia e wa chema boabuan ma ya oba bia o pese o check o de no bra
ne yɛnhwɛ sɛ onofo no kokram wom ana ebinim ebi wom a ne ahwɛ asia no ebinim nso a na wahwɛ ho so yɛnti 27th October na wakai ahyɛ ne nso Ghana de semamba mayentu aprem to brakan Kasiebo no eso Ahenkan FM Kotepu ababeto montia yaka ho asemakan atumu da kura yase enche no so ayira ne da ye de gu fam ne atiatia so na asem we de emu da tu nso boa yase entiatia so ye beka ho asem a ezan se ho asem nya enya nkonkotoe tie nya nkonkotoe de boa we go talk am na IGP tape ya asem na meke kongoza police fu a wo mo kwatena ase ko obi nchen bugri na bu kwa aso omenya obi omo ka o asama kire no sa na papa na itepu onu ana aka so onu ana record wo mo o record wo mo no de mana na ado ti obi enim kwa fa so tape no ebeda adwa achese ye nyina ya timu nsem ne ade a na tape no eba ye no na nkwafo keka ade we de se fra IGP no IGP nso beka bi we de hu nya mamu fra IGP bia IGP we onto na dwim konkonsa dom kodi ye obeyi anu ayeden yet what one mo na IGP ye frɛ no ad hoc committee ye tese o mo hwehwɛ tape ni mu no o mo to nsa e frɛ IGP Dr. George Akufu Dampare Emma Dr. so an twe wo ma no an wo fam IGP de ose yo ekoi na wakwaya no aloyafo kan ho ne a de ahya no so ache de in fact ekos woni fie na o ka kire yen se aha na dofo pa se nkofo atimi kotena se IGP post nti ewom sa dodode ye wo ho nanso tobu ase etimi twini pa twedededededede obi office say sometime koye no fom from Canada park kansam a enimu tade sana enyo enti ose asam na ha ne pa ma yenso Ghana fo yete IGP nso aside dia ono so feeli ye awa bra wote sa tape no na omugusu aya ad hoc committee no wanum edi kwa na chairman ya wono na etua sa ekuo no no eyo onimonyamfo Sam Atachia ono na ye bosu ke na wada sa committee ni so a wo mu hwehwehwehwe tape ni mo na enanu anche bia na IGP na lawyer fo ba bonten owura Kwame Jan eba bonten ebe kire mu se ade a titna ni di masa committee ni ye no omompe IGP Bo Jones ne Bo Angel so kra esan se wa mom invitation ni kra na IGP mpese obetu nanum tuo aka de eko nanso esan se wo bu parliament fo dwumadi enti anu ode ose yo obetena ho a ono so ka na asem kireche ma Ghana fo te de eko enu nti ekoba se ya ka asem kukuam na echama no twen se konfo yire no abeka wo TV so ensentwefo no atwe wo ma bagina ne nche no wo ka ensem awodoro akoso okukwam nyina da chairman ni aba beki kansem bebre ema chairman no kura atoa so owura Atachia atoa so akeka san audio no a aba ne kura mpo ya frem enya kroje enti omo de chairman ye no omo mpe na owura no akirekire mu a mekire owura kwa mejan ya oye IGP lawyer no nanu ya bebo kire o kire mu kura kire se owura Atachia de a wo ye no de enti omobo anjo so ne se as wo pre ne ho abu asem no wabra ya asem no kura no yenkan wieye obi di audio ni mu asem ni paso masi na ekasa chairman se ade ni yafram di ananse de benti nti ade a chairman ne ye no omompe kura enti no ya ne de wakala asem awie kire se chairman no kura nas wo kwa afan bi chairman wo ye di wasi ade ano se hwehwem asa wo kwankofo bi afa wo ye hwehwu animu aye bayase ade no gina ntam na di asem no a asa wo kwa afa pinche nkofo bi nchen enti sansem we nyina da lawyer ne beka ya IGP lawyer ne beka wieye no na Atachia se wa wiye mi so meka me de enti Atachia onimanyamfo Atachia so aba be yi ne ho ano se ensem a wo maka nyina anya nokre kura se wono wota obi achi na ade on eku Yesu ana tape no ono Atachia no na de bai enyo ono na de bai nti ade nti no obi akodi ni kwankwansa no obetwitwa age no enti o ka de ache IGP lawyer fo ne se
ono atachia no onjira obi afa na mmom e wo so alayafo no kura gba na ba so kire se IGP asemi ba ye na Ganafo kan na tape konkonsa police tape no na Ganafo nte IGP anu asem se aya IGP de se anya ne de Ganafo ante eyo no atachia no any committee no ene ma IGP kwan mo be kire ni nsemu kire Ganafo ma Ganafo nso bi kura bo nsem hia edi ama IGP enti so se aseda bi wonu anka enyo no mo ase ye de ma no se ya ma kwan no be ka wanum asem na Ganafo nso ehunu se sa wasem wo de kakra no kamo mansem man nti adenti na lawyer fo no mo gina nchen esusu jagum ka se wo kogina fa wo so won kogina fa na tape no kura no a ba ya no wo ka so ebia ne afrem no o se ewo mote enkofo no mo voice ewo tape num na kire se tape no ye doctored ya frem enyo omonea enti enkofo no na keka na ono so ka bie enye se bia ono na ejina ne tumi so se chairman oda ekuo na no anase o chairman wo hwe se ye beye nhwehwemu no na ono ade ne pe ebe abonten ebe ka so tape no eye doctored ya frefrem o se da bi entesa enti nsem wo mu kanyina lawyer for IGP lawyer for ne kanyina da no wono watama sem no ene wa keke no wa brosko to baby kra. The COP Mensa and Superintendent Asari are saying that was not the full tape. So I said, okay, if they say it's not the full tape, and later on somebody said this is not the comprehensive tape, the inference that they are trying to, say, is that the first one was doctored. So maybe the word I used, doctored, is what did not sit well with him. But I would say it's deducible from how it started and the comprehensive tape that they brought later. So that is where he's saying, I'm being biased. Was I not, together with my committee members, who afforded the IGP the best opportunity to speak to the press, and it was not off camera. He spoke to the press, and people felt that, well, he's put across his case. The same chairman who afforded the IGP, together with my committee member, the opportunity to speak to the press, and then on oath, is being biased. It's a baseless allegation. Baseless. Nche se tontrawa kra no mo kano. Tontrawa case, and no mo to no so no. Nipa wotini nka wano na ya committee chairman. Putupru committee ayate. Ewo mrashe bedwemu ese enhwehwe IGP tape na ba enimu no ono na ye titena need masa committee no onimonyafo Samuel atachia ye toa awia pram to bla kan kasen so me ka o se wasugusu ya wutie kase yi ewo Ahenkan FM what wasum papa no na me ko so edura aguna me ko vantifum asema piem ewo aguna swadro eno no aguna west mensin mo finfin mantem ne se NPP amanyoko na won mo ne ma eni adwadfobia wo aguna swadro bro na efe no dwen ho wo ma ka bom ayo ye kire de tia abanka tipani onumnyafo Coleman onoma Addison wo ma sem ni na ne se adwadfobia wo dwen ho ya no aguna swadro ya se kwan wo na omoton ma de da no ma ton ade ho no mo anyene Wamtitono mwa abanka tipani onumnyafo Coleman onoma Anderson asuma aposifo ne womu na ba ono mo se womu ba betu omo afiri ho ampampan so womu de ndade ya hye no concrete aba besisisi wono mo a ye pam womu beburu ahanu 200 ye da besisi wono ma ye tu adwadifo tonton de osa bia no kwan no ho na nu na adwadifo bi ne yamane boni Isaac Otu edin komo ewa agona sodu no mo kye se ade abanka chipanini ye no womu esusu se maami bia afa no American ono no a business woman okọ aguna sodura ye ka supermarket ankase abaako ono obi na yese wasa kwaje asase tetre bi wo saa ba bi adwadufo ton ade yi ene wasi store dan kase pa obi ni store no mu enti enche bia eba bebia no na no na womu susu se as American ne pe ba bia obi beto ade obi abe union mo peka ama na be park no ayi ni ma ese ehono mo ne na adwadufo nsu digwe no enti ase wakohu abanka tipani se ometu adwadufo no se de be ya no store na nim beda no mo han amono no tumi de aye na adwuma yi akoso eno na adwadufo ekire mu kire se sa na wo mu hu no eno nti ana abanka tipani nso ede ni kukukukuku sesa bibia ati free na any break na ono nso de chenchina atwan aba betu wo mo ede afiri wo no mo wom se nya de wom bepene ne apene china na wom se wom de tu dwabiem ne se wom se aguna so aduru eyemansin bia
ana Aguna West emetini bia akromfo gu egum no enji sa banka chipani no onim sade de posi tata nkrofo a onfa nko tata anrobes na wo munwane ana so nte e wa Aguna Swaduro ene ne potem ino masi ye tumfia na me pese mi bi sase say ye tia onoma asiye ko wiade ana ye yufo onoma ko fe post fu mo de etu wadi dra ya so awo ba se fu ogukwa awo wo ye post fu mo won ta awo esu wata ye ma ye to wade otuye wa ma ope bia wa ye kwan na mola e na ni tiefu no on hwe won ye ma na ye bre wa ha mo it is turn into no otuye ana aka jem so besa mame if you say what diska American aka tell say hey so tu na baba 200 na di obeka ni na da bom na we twa ticket odamanoma odamakansel anything we yan so wo dina so say wontu han we eye adwadifo bia wo Aguna Swaduro bronu bia fa ndwen ho a wo mudi omudwo abankra chipani onumnyafo Coleman onoma Addison ose chenchina otu wo mo eno so chese maami bi oye business a ye fan American omususu so no na sheltri sense we bi store bi na opese na nim da ho enti no se ye mpamo adwadifo no mfiri ono mo no na eno achi na adwadifo nya wo mo nkwa na ye oye kire no wo mo ne NPP form mani bia na nado dankwa kufu adonso ye NPP penyina otua no a wayo no makoman sa abankra chipani no NPP mana bi do mo koka adwadifo no se da bi de ya abankra chipani ne ye ne nye enti ye na ye kasatia na wo mpo de wo se hwe wo mo ka champion kuta party ne oman sisi a emu baako eye Dr. Baumi ono so priso betu frank ama NPP party ni say enmanim ya Dr. Baumi ne nimpa nufo anhwe na abanka chipani wo Aguna West mecha Aguna Swaduro mansiri ni mu wo ma asesa no onumunyafo Coleman onoma wo ma asesa na fa nipa oframa November bosom ne de toso 9 wo so ebeto abanatia no sa papa yala no ye skirt and blouse wa Aguna West ekwo house to house door to door ada wo to abanokra no yitika odi tia onabu Cynthia Morris sa papa ya na wasan wa ye MC iti ye hu ni said yo oye no eye de odi ye mbeko position ye the MC amu awia ye ma memu na wo market wo no wakoto that ban who dey be the so utu on se ba omia bantu wa fra onoma Coleman na wa step down me kobi meto abetia ba omia we eye NPP for bi nso ade wo ntoma akobo adwadifo ne dia no eye oye kireti abankra chipani wo Aguna Swaduro me kire Aguna West municipality ewo finfin mantemu onumnyafo Kings Coleman onoma Addison eno no na eno achikra na abankra chipani onumnyafo Coleman Addison yi ono nso eba abonten kire sei asemo mo kato no so mo chia no emuamua bi ha omani ekeka ka de to ne so nyina no ose no kura bia ni na wei enya ade afi no no ba baye ano no na ede sade we ba ose ade bia mpenfo bia tuwa na mo dada eno no abayi o to aso. This exercise has been on the drawing board for the past, since our assumed office for the past 2 years. And we've done a lot of consultations, lot of consultations, most especially this sensitization of the market traders. And we have done some of it very successfully without any hitch. But this particular one, has come to an upward trend because we have some people, agitators, who has influenced a small section of the traders to agitate against it. I task my people to pool all our resources to decongest this place in a different manner that will really inure to the very